मणिपुर से हजिक अखोई प्रॉब्लम द थल्लबा लेबाग अमने एवरी एस्पेक्ट यंग कांसिद अखोई नुंगाई हाइबो अमत लेत्रबा लेबाग ने बेंगलोर बेस एनजीओ थिंक टैंक अमना मणिपुर से वर्स्ट गवर्न स्टेट नि हाइदना हंदक इकुई कुइदना फोंगिबनी आइकी आर्टिकल दसै हाबजबनी सरकार चेक मक लौते रिएक्ट तौते इंडिया टुडे ना मणिपुर से ओवरऑल द बेस्ट परफॉर्मिंग बेस्ट गवर्न स्टेट नि स्मॉल स्टेट नि हाइबा कांदते खबर कागज वाई सले इंडिया टुडे ना करम पैरामीटर सिजनरगा मणिपुर से ख्वाइदे फजब लेगा शासन तौगनो हाइदे सोय हाइदे whereas पाक ना तौबसिददी 43 indices public domain द लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना फोंगबा सेंट्रल स्कीम मंगा गवर्नमेंट की मॉडल कोविड की रेस्पॉन्स मैम से तौर फोंगने यननाई सोलाई लेते अखोना लिस्ट गवर्नेंस स्टेट इंडिया टुडे की चिंगनाई ओइरिसिदी ख्वाइदगी पॉवर्टी लेतब स्टेट क्वा 1% बो फाद्रबने हंदकसे असिना दगी मणिपुर ने रैंक वांगे अब मणिपुर से ममांगी चाहिदा 37% मो पॉवर्टी लेबनी हजिकती 40 मुक लेरबनी सीना रैंक वांग से there is something behind yamna fishy oiba akoigi parameter season lai haibagi chingnam si lai manipur ki problem si yamaga su akoina ekhwaidagi maru oris akoi politics ne abo keno da politics na akoi governance ki direction pigadabni aidi yamna toina haijabani akoina hodi bhawbada akoi colonial mindset se homangam deba प्रजा से सिटीजन ने हाइनो उब सोंगमदबा सब्जेक्ट नि हाइतना कॉलोनियल माइंडसेट ता रूलर की कांसेप्ट ले अब मसीगी एटीट्यूड सिमा कोई होम दरकार ले सही खरगी ममांग भावदा अखोई की पॉलिटिकल एरिना सिदै सिदा पॉलिटिशियन थोलामी बि मागी पार्टी दा कुइनि यौरपा ग्रास रूट की यौरागा पार्टी दा सुम काखला कान वोट लेपा हौजिकना गुली ललोमगुम्बा नो फोल ललोंगुम्बा अदगी ठेकेदार गुम्बा सिना अयाम लापा अदना आइडियोलॉजी लेतबा मागी सेल्फ एंग्रेडाइजमेंट सी माय पैसा तानबा की लंबी द संगलपा अद मयाम दे हाइने पैसा लोगनो हाइला अद ऑप्शन जे नि खतने पैसा कैंडिडेट अमदे पैसा लौद्रगा अखोई की आइना पामबद बोथादबा मा पैसा लौरगा आइना पामबद थादबा मा अद अनि सेकेंड ऑल्टरनेटिव सिदी ए प्रायोरी चुमदब आर्गुमेंट ने अब अइना पैसा लौरगा कैंडिडेट लोइनमक्ते पैसा लौरगा अइना अइ अपामदा थादब कानसिदा कालिब नुपाद सुमा बदम पैसा तानगने अब अदुना अखोइना गमगदी पैसा लौदना भोट थादबसिनी अइगी आर्टिकल अमदु अइ इजबनी लुपा लिसिंग अनि लोब दा सही मंगा दा नोमदन मी अमसे लुपा अंग नेपसा 10 दा अखोइगी for the next 5 years. And the alternative the kari leibage I consider alternative the election gi laws is shamdo panatan upai sule lekte election laws it is the right to recall say MLA amana ka harga ma se himanga ningthau oidna sum lehendaba mana promise to khiba adagi law na yadaba thabuk to kansida mana phangiba vote masing dugi mai अखोई सिग्नेटरी ना सोई तौर कांदा मासे अखोइना पामद्रे हैना मगोना चार्जशीट अमा फ्रेम तौर कांदा थांगलगा मासे लौथोकपा अदु वरगदी एमएलए से सही अमुक का खरगा माने सही मंगा नुवाई लगदौसे मासे ओनली स्टोर्स दा फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स लाइने अब प्रजा सेवा तौरकने अब मा लौथोक राइट टू रिकॉल से लेरगदी इंडिया की ओइनसु अखोई क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स सी अखोई मणिपुर द नते अतै दसु लोइनमक तौरे होजि 43% of the MP India की से criminal antecedent लेबंग आते ने वो मसी सही 30 की ममांग दा अखोई की 20% मुक्त ले रहा मने वो अदर मसी इंडिया की phenomenon ने अखोई की mentality सी colonial mindset की थोड़ा पंगम दबगी मसी अचोबा problem मने अखोई politics सी चुमथोप तारगदी अखोई की अतई चुमथोप सिदी यामना लूना थोए अखोई मणिपुर दा अनफॉर्चुनेटली अखोई इकोनॉमिक्स की प्रॉपर पॉलिसी लेते अखोई हाना डिपेंडेंट ओइबा स्टेट नेशन ओरमदे अखोई इरोम तो हिंगमनि
hoi matam gi change tore akhoi population explosion lai re migration yam lak re akhoi gi population ji 34% sahi tara ta grow to wa lai re mujhe khoi manipur gi population de hoji khara stabilize torok ni problem sina akhoi gi census si reliable orak ta ba census ki data si reliable oi ta ba handak ki covid-19 ki vaccination si ta amuk hena glaring oi akhoi gi electoral roll da mi lak trampan ga lising yang khema pan hita ka pa yai hai basi dc mem da ko kan da lak trampan ga lising 33 ne hai bharat sarkar namu lak kolum da ga lising ni phuma thoi kap ko dau ni hai re lai to mi du ka idi thira kap ko do no ba chalu ba da vaccination ki chalu kan si dai si da leiram dra bane mi se electoral roll si pa la ga chat pa kan se khun si leiram dra ne ba aduna akhoi gi manipur gi khwaidagi achauba planning gi process ta achauba luri bodi akhoi da reliable oiba data ji available oi da bani research scholar sing na su thiba da yam thina wai ada akhoi na politics si correct tawraga di politics si akhoi right to recall ji helai ba matam da akhoi gi MLA sing ji kathu karan tawdra ngausan na akhoi gi VIP culture da nomai satra gunda sab ji tokhini praja si mai boss ni haina masai manga je dum khal lei ne bo hojikna vote maya thamanga tro khotani mana dan da tawdna khorom go dori se once ka khar kan de ma ningthau sadran lei ge tawne madu praja seva tawge haraga de ma vote ka ge ra ka roira ma koi gi praja serve tawge tawni madu tawhan ge hai taraga de right to recall ji gi provision ji akoi ge electoral law da hap taraga de madu porak pa si khara wa ga ni hanai khanje akoi manipur gi si economic policy like taxation policy like akoi ni bagi sana kanglon sida la ni basi akoi kyamo hainarage da ningo chakoi mangda intending candidate ke mayum da queue de lepaga lupa lising amom ni ai article da so ai dum haija bani masidai sida akoi culture nga ibani haibu lupi se sina mamang thai anywhere da and sigi situation sida lag taraga di akoi kadai dagi akoi sidagi akoi kamai tang tholok dori no adana sum akoi gi vicious cycle virtual cycle da vicious cycle sirum jaro akoi sum puthap ta hojik leidiba chang sidagi akoi taraga di akoi amun hogolok ngamoro ba sidagi di akoi ni yenga do si akoi kakhat pa si khaktani akoi ni yenga do se da maru oina hojik manipur da leidiba si akoi homen na tawba ai khitang ta howe akoi intellectual gi capacity intellectual singchi loi masi men khrabani very few ni hoje akoi khabar da iri se phaba akoi bhawa da phaba yabra haibagi aina covid-19 gi matang di ibada phaba yabra haidana opin da bhawa hangbagi stage lai grabo keno da sarkar ai di praja gi rebo praja gi wata dana praja ga wakhan taminna dana law ma chalai ba kanda sarkar ga praja ga mungno ba lai ni ultimately praja na ngamgani akoi gi June 18 gi incident na example amani farm law ohum repeal tawgani hena tawri ibasina sakhi ne ba law sebu matam da public ki domain na thamaga phajana khana naina ba kano so ko dori di mai expert akoi laptop pai ba graph yamni yek ba haiba angang naha sing sin nate ba so ko dori praja ne so ko dori ba praja me andu ka tanadana stakeholder ki akoi management da stakeholder ki concept si tawdana government knows the best haidna masigi akoi colonial mindset ki ruling si tawta raga de akoi lairiba problem se degi tholokpa yamna wagani the quite critical oiba city education sector sinabo akoi school hangba aina article ijabani school hangba tamda social psychosocial skill darkar lairiba angang sing 1 to 5 से सी नावसु क्या करना ना दे नारग सु क्या सी दे मोय हान हिदा काप तो मोय हान क्लास से हांगन जी तब तो वो मागी कोविड की appropriate behavior जो चल लगा हाई बजे हांग दे अब क्लास 10 लाइन दे हान हांगे अब मुझे हिदा काप याते कनो दा अखोई ना होजिक भाव की मेंटालिटी दा अखोई पब्लिक एग्जामिनेशन क्लास 11 10 का 12 को से सीधे हेनो फोकस तो है अब अदुने public examination the focus to ri di akoi creativity si takpagi skill ji soft skill mayam se akoi sukdam thabiroi ba magi
rote memorization chimpa porega question reply to se answer pi se masi sum chathagane vocational education na karim da kanaroi keno da vocational education to matam da akoi gi semi skill gi labor ngak puthokane wakhan khan ba sine ba khoina thon ga dori sidi wakhan khan ba gi se america da na akoi gi science ki kari da saput ni si moi gi education system sidi sta creative thinking se tambi bane ba kamai tar ka nang wakhan khan ga da ke afafata si kamai to identify to ga da ke innovation si kamai to gani hai ba gi akoi gi ingraji da proverb ma lei bani mayam se loina mak tabi la magani mi ma nga ama pizara ga di ma noma nga charaga tui khoi chopa tambi ra ga di ma punchi chopa nga chai hai ba do madu gi khoi chopa si tambi ga dam ne bas khoi chopa tambi gi hai tar ga di ma gi critical thinking adagi innovative oiba idea si tambi ga dam ne ba leibe porama da sidiki kitang henda phaba ma sara kanda ohong badum la hang ga dam ne ba the whole concept of akoigi startup tor se adu ne ba startup si innovation market to ni startup ta tori sing je akoi manipur da ni go akoi plastic ki water storage tank box ha ba da startup ne tor ga paisa pisan da tori se manipur ki startup city pura faltu ki startup ne ba hoje bhog da mi lising kya pi se mi kutha ni pang khakta ni actual startup innovation yauraga idea puthoga tori ba se sigi mentality da di akoi chakhat pai si di soi oidre ba aduna education sida sida akoi gi maru oina lower class sida sida akoi emphasis pi ga dam ni higher education la pa kan sida subject university level da MA da chhatra fail oiraga karino khoi to buduri se master ki level di fail orori do chhatra ga ke loga dam na ba wastage sheer wastage ni time energy money wastage ni oja ki se matam mangi chhatra tammi ba fail orori du se matam mangi adra kakak lawa ka da khalaga higher education gi di academic line da se ka da ba khol ka da ba adu kaktang ning chal hal da ne ba aduna akhoi gi focus di lower ki level ki education sida mai ki psychological skills social skills adagi ma creative thinking tor kan da matam mang da na yam ngan na ma business ta ma gi skill du apply to area da sanghan gi na ro ji hot na ga da ne ba ada akhoi gi whole hojiki national education policy of 2020 da khrap pallaga so akhoi asadi yam chawba kitang achievement phangwada di khara mami sam ga da bo ina aina agi motu uje keno da education da hojik tawri investment si hojik india gi oina higher education da ni hojik yam kan la ise lower education da akogi investment se kya lagte university hangdokpa medical college hangdokpa engineering college hangdokpa sidai sida focus se paisa leiba mahum sidai sida private sector gi investment se yam tawi manipur da su university manga truk sore private university le ise karamba private university si phajana chalai de na sarkar na monitor suktok tok de adoga officer mane na hangjala kanda class da wi tok de khangde degree award tor pa ne ba sigi akoi education system sidigi di akoi na natho hogdraga di akoi gi future je sulai lekte kano da akoi na thengnari ba problem mayam se proper education ji pira ko matam ta akoi toina challenge meet to ngamne competent oiba mi produce torba creative thinking leiba innovative oiba mi se la kan da di akoi not only manipur gi problem da na te ba akoi gi prithvi gi competition da akoi fajana yauraga akoi computer successful oiba ngamani natran hojik leiba education system da torite afaba amani successful oigani aduga lehori basidi kanga tadra dum lehorani aduna akoi gi focus si akoi gi education gi sidai sida achauba ahong ba ma porkna ba akoi hotna ba ma darkar lei hena ya khanjai ahum subada akoi gi CSO mayam se akoi gi hai ga di mayam saurin ko CSO mayam representative na ayam ni ko sidai lei biri se aga sarar hoi matam da chaklang khongjat ta emsu thoklai emsu na chaklang khongjat organize to bunate June 18 na UCM thoklai UCM na June 18 to bunate hai ba yam successful oi ba agitation sing sidi spontaneous ni
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1939ꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯇꯦꯅꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯏꯟꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯏ ꯕꯠ ꯃꯥꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯇꯦꯅꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯁꯦꯝꯕ CSOꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯂꯥꯛ ꯑꯃ ꯆꯠꯈꯤ ꯔꯦꯂꯤ ꯆꯠꯈꯤ ꯂꯥꯛ ꯑꯅꯤ ꯆꯠꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯂꯥꯟꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ CSOꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯗꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯈꯪꯍꯟꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯔꯦꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯕꯤꯜꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯗꯕꯩ ꯋꯥꯗꯅꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯑꯃ ngasi nate ai lakadar ban executive ama phongjagadori ni moigi committee gi sina uruna baina kraksama khakne ba leire se when I highly notwithstanding and the provision of this constitution haraga hilere committee semgani hilere committee si gisi president order thokani my function is president thokani haibasida the moina lawriba interpretation sina notwithstanding hairamina constitution gi atai provision mayam si maduna supersede tawre haibane ba atuna akoi the different administration leibada yai scheme of administration leibe yai haibane valley be CSO na hairina notwithstanding have the only for exception to the period of the nangi hilere committee form tobo hilere committee ge the magi function the composition adu president na hukumamu thopa adu khaktagi exception tawbani I know sigi major oibe issue di sini asima settle tawdri gai di akoi conflict adam leigane ba kano da it's a different interpretation of the same provisions now ada masigi di akoina blockade tawba counter blockade tawbana akoi masen luksina da ba Prajawaba Natana. Ati surely there. The only alternative through the good officers, the president that Oraga, Karamba interpretation is Sumi and a Supreme Court at Pese. Sina. You know the president Supreme Court Tagi law provisions interpret the Wukisi advice Lobuya. Modulaga Kanota Constitution the Kanani interpret the Gesi Yaute. Adabu Golok Natki case ka kariga na high resi constitution ji interpret to ge hai tarati only the judiciary na tawni Supreme Court na tawni hai bane madu sat pasina sanest way of doing things kana community yamba court pa sidai sida okay conflict adam leigane bo mana smaller tribes ki aspiration fulfill suk to banga moy akoi na reservation pi basi smaller tribe na kyam advantage lo banga ma ga it's basically the bigger tribes Manipur ki tawma tanda maitai na yam badum logani kana masi thidong ngangningai sui oite masi prithvi da loina mak chatna ba ngakta ba population hen bana competition hen hena successful oi mana kaino da mana competition do fight tawno khona kan da mana pa ba khot pa khotna ba se dum khra hen gani mayam masana khoi da gi dum heli sini masi dum khoi kaisu ngangningai lekte kaino da labor to ni ne hele ada akoi gi Manipur da so majority or ba maitai na dum labor to basi dum khare hele ado khalabana the aspiration di larik laiso harakuni na aspiration di loi wang kane ba han gi leiriba system se de laiyo de kanam te yaroi ohum budi lagba tawni India constitution ji 1950 da lawriba apigi chanaba hori si constitution chama hena amend tawkhrabani aduna matungi na khoi sum ohum basi lagba tawni aduna ohong se akoi community mayam se discuss the whole was in quite a fire community to discuss the whole the stakeholders here discuss the whole matam the phana phaba pot weraga so tana holdraga di misinterpretation je tawgani hongadu se karino haibaje phajana explain tor kan da mi gi chingna bado dispel tor kan da di accept tawgane ba farm law ohum je da phaba provision mayam yauri ba akoi private sector ki investment ki sanga bokhol ko mayam afaba farm law chi loina phatam na te ba phataba khara yawi adu afaba ne yam ne adu afaba yam de phataba khara duna dum ching thadana pulap akoi mut ka dori sini aduna for the next 10 years da akoi primary sector da akoi ohong ba chi kaisu la arwa ya ba aduna
consultation adagi tawbasima yamna akoigi important oiba portni haidana ai agenda si ai smana thamjage aduga aina amuka reiterate tawkanda akoi CSO singsina akoigi issue singsi understand tawna ba awareness tawbasida hena akoigi focus tawhumji thui haidana the intellectual high consider id yam ki intellect si mi khutimaki mai masagi intellect le the intellectual sikai bo ko ye na haile kan da khoi gi manipur da khoi gi college university go da sing sine ayam khangnei ada aina yam ki bose as manipur intellectual forum ga hai ba asma masana masade self style ga isi intellect we re ga hai bagi masigi mentality si leiba mi duna di intellectual so oiro do re ba hai ba mi di ma hai si so hai ro ya ba ada tulakanda akoina CSO singna mi mobilize to si yam lai gani understand to the mobilize to yam na di akoi gi si dum samarak ngamar ki akoi society oina akoi sum lai gani na khanjai ada CSO marak da su competition si yam lai ri ba isman to khre akoi to hode ya de ga na tar ga di saw gani ngarang han ban kausal lai akoi gi ST demand tawdi haitana ST demand committee tana brana hamcho ST demand committee so kem khangam de de mi na jai tana he na tawla phutu ngarang lan thola ga asmasidi praja na yana rab issue ni na hijack to that is very unfortunate support tongnabadi tongnaga damni aduga agenda hijack to idea hijack to masidi yarike tongnado fai madu adu oragadi akhoi masen ni conflict si yam thine hengalakani haidana ya smane thamjage ai je hairo roi de khanjabane adu haiba matam de yorabra na aina khanba mayam si yam kinai ai isa ju yam kizai akoi lalhobugi issue se lalhobu issue si some of the leaders I fully respect them moi gi thaja jabu sida moi leba kini khalak moi thawai thaba ki da thola abane da moi surrender tawroi akoi lam miram da sir da sir da rege na tholak mayam ma leiri moi bu de khoina yam respect tawi prithvi da hojik si punjan bagi ngakani Germany unify tawre adagi even nusina ki tarwa South Korea ga North Korea ga si matam gi wari sanari punjan na unification ge akoi gi da sum machet tarak ba the ideology the same ideology ni ko akoi India dagi mapan da akoi India gi constitution gi wang ma da koi sovereign independent country ama nation ama talibane ada karamba ideology the khenari no ba id democratic ki liberal democratic institution pami haibaga id communist ki makha da laigani haiba ma id theocratic state oina warakani haiba adugi ideological difference lairagadi understandable oil hardly any ideological difference sida group tholok pase sina moi ge objective to fulfill to but so oithoi praja da chamom nahanba praja da wa ba se yam thine hele aduna id akogi asowang da leibe sinau sing da so appeal to jeninge ba masi yaragadi understanding bu biro kano da group chi thoi gai akoi praja da akoi problem ji hele sen kharak pa ni khangde moi masen ge conflict ni khangde akoi masen group masen khana ba da si ba si mi si yame pamu ba ngak tani direct lai so haiba dari haiba ngak tan latana ai leiba ki da mak da sirage na tholai ba mi sing sigi magi life ki value si yam thina wang khrewa masi chama ki mathak ta ne ba khujing ta ne ba akoi gi international conflict da sigre se na masi hojik si manipur si yamna wara ba matam ni wara sidai sida amuk ka hena polum hapasima akoi gi kitang khandahan janingi masi ge se masi moi gi criticize ta bujaba suna chade but general public ki feeling ase masi sigi forum se tor kan da ai na mayam gi wakhal lon dai convey tok jabani haidana ai swana thamjage machine da tragadi akoi gi samaj se dai sida ohong bai je akoi porak pasi khara wa gane daga ai di amuk kana
ai loisinjarapda aina thamjaningi politics sida khitang aphoba porake harati prajana paisa logunu ju swai yaroi dum paisa dum loguni voter thage de gini paisa hena changbasina dum advantage lekano da playing field level oide akoi mi kuni thoi ga mi taraga bon sano haigum bane ba paisa yam paibaga paidabaga tobase sarkar la lepe bol pa lakh kun du da thengnabo orega di apho mi tholakani mi amna crore manga thadaraga mi amna lakh kun thra thadaraga lakh kun thra dana ka gani haibagi prospect sida leite aduna right to recall के provisions ये हापा निमाना MLA से लम्हेला कान से 50% of the population of the voter in electorate or the number of the electorate he had polled मधु की मीसस सही तौर का भाई चार्ज शीट फ्रेम तौर का थांगल लगा मुझे लोगों को मधु वो लगा दी MLA सिंची फेट फाट तो उधर वजह उंगांग उधर देखा तो कर ड्रग लोगों में तो चेन्नई है तो ना तो वो सिंह तो मैं MLA कहते हुए ओहन कहते हुए ना बा तो वहाँ लोग थोक तो नहीं मैं फालतू से दे कहना तो मैं ड्रग लो लगा ये पैसा तालगा भोल ले कोने हरी मीदु ना लेबा के अफवाह तो रखनी हाई पे तो मैं कहती अखोई की वखन लाम सुम फंग रहे अब अदोगा अखोई ना अखोई को सोलिबा मयाम सोइदो मयाम से करेक्ट तो के हाई तारे हुजिक तो वो गमोय हेंग तो वो गमोय बट अखोई प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम मामा क्रिएटिव थिंकिंग तंबीरबा innovative thinking की सी तंबीरबा अदो रेगा दी लाइरिबा प्रॉब्लम है ऐसा अयाम्बा automatically one by one settle तो वो गमगनी है ना स्मरण थम जाएगा ये मयाम दगी बिदाई लोग जरी मयाम वो अमुक कहना खुरम जरी